Турција го раскина договорот со Македонија за признавање на македонските дипломи од сите образовни нивоа. Претходно Турција и Македонија имаа договор за нострифицирање на дипломите кој беше активен уште од 1998 година. На што се должи ваквата нагла одлука на Турција, разговараме со експертот по турско право Ердо Баклавах. Çingeler olsun gen Erdoğan başkasını yol zakon gelirsin Makedonça diploma siktir ailesin geri attı Türkiye'ye el alsın. Ailesin geri problem keşinder alın başka Makedonça yoktur bırakçasın gen. Yoktur bırakça yoktur diplomça geliyor onun şinder alın. Arno ama keşinder alın problem gelirsin geri al reşeniye kesin gel. Elera Makedonça studentin eşkil alsınların bırakça eler algın yolsun. Erdoğan bab diploma kereşender alsın reşeniye. Tamam sekilir olun. Teşekkür.